učestvuju u Vučićevim lažima i stanu u odbranu istine i profesije, jer zato su novinari. Ti si nas, Aleksandre Vučiću, 90. godina ubeđivao da nismo dovoljno Srbi, a sada nas ubeđuješ da nismo dovoljno Nemci. Bio si sigurna kuća za Mladića i Karadžića, a danas si sigurna kuća za kriminalce svih boja. Svog vojvodu od zarđale kašike si zamenio Angelom Merkel. Tonija Blera si umesto na sud doveo u svoj kabinet. Svaki put si izdao svoj narod, svaki put si pokazao i dokazao kolika si kukavica. Sada slaviš heroje sa Košara, a kad su ti ljudi ginuli, ti si brojao kvadrate svoga stana. Nekad si crtao granice kod Karlobaga, a sada mi crtaš na Jarinju. E pa dosta je više! Ide na slavi i zovu fontanom. SMS poruke za bolesnu decu, za njih su zdravstveni sistem. Oni čak i Maju Gojković zovu predsjednicom parlamenta, pa je to moguće. I na kraju, nikada se u istoriji naše zemlje nije dogodilo da ovoliko gradova i mesta demonstrira protiv vlasti. Mi smo dužni da se izborimo za šansu, da se više nikada na ulicama ne borimo za slobodu i pravdu. I zato nema nazad, zato nema podela, mi smo ti koji moramo da spasimo ovu zemlju. Ako oni ostanu, kamen na kamenu neće ostati. Ili oni ili mi, svi kao jedan do pobede. Živela slobodna Srbija, živela slobodni Beograd.